Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Аско Евтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто бидејќи во наредните 50 на минути вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва и наредната недела интервју во две продолженија. Ексклузивно интервју, одлично интервју со Крешимир Мишак на тема коронавирус, пандемија со коронавирус. Што ќе се случува во светот, тоа е првата емисија, и втората емисија за 5G мрежата, за вакцинирање, за чипирањето и што можеме да очекуваме кога може да заврши целата оваа криза. Значи интервју во две продолженија вечерва и во четврток во 22 часот. Останете со нас, наредните 50 минути, сигурно нема да зажалите. Вие баравте интервју со Крешимир Мишак, ја снимив интервју со Крешимир Мишак по Skype. Нема потреба да го представуваме, нема потреба да губиме време, автор на она култна емисија на работ на знаењата. Значи наредни 50-55 минути интервју со Крешимир Мишак, одличен интервју, останете со нас, нема да зажалите. Добар ден, господине Мишак. Добар ден. Како ќе изгледа светот по завршување на ова пандемија со короната? 2-3 месеци, нели, ние се соочуваме со еден таков интензитет на криза, како што нема последните 10 на 20 години. Според вас, како ќе изгледа светот по завршување, кога и да заврши таа корона? Нема tu kraja. Ovo je zamišljeno kao i onaj rat protiv terorizma, da bude vječni rat, tako je ovo zamišljeno da bude vječno stanje epidemije i nije to nekakav moj izum. Ljudi su po novinama i stručnjaci svjetski govorili da se sad svi ljudi moraju naučiti da žive sa epidemijom. Što u stvari znači ne sa epidemijom, jer kao što većina ljudi oko nas vidi, ja mislim da vrlo malo ljudi ima ikakvo direktno iskustvo da se zbiva ikakva epidemija. Odnosno, mnogi brojni liječnici koji su na početku svih događaja, i njemački, i hrvatski, i makedonski, i srpski, i razni koji se mogu gledati po medijima, su pokazivali da statistički govoreći zapravo nema tu traga tim stvarima, isto tako ni klinički, simptomatski. Međutim, sad je već novi standard uspostavljen, u ljude je ušla taj standard, tako da to izgleda ovako. Evo recimo, došle su neke mjere kao da se nastavi škola. Kao djeca se vraćaju u školu. Da, to je sve krasno. Međutim, kako je jedan novinar, kolumnist u novinama napisao, te mjere za povratak u školu više izgledaju mjerama za ulazak u Černobil nego u školu. I ravnatelji pišu, pa ne možemo tako održavati školu, 9 djece po razredu razmaknuti, roditelji dolaze po njih za razne razredne sa pauzama od 10 minuta. Drugim rečima, ovo u stvari nije epidemija virusa, nego je epidemija socijalne distance. I to ne samo toliko što je to propisano, nego zato jer je u ljude ušla paranoja, ne žele se rukovati, ne žele se približavati, a čak i oni u koje nije ušla paranoja se ne žele drugima približavati jer ih možda inkomodiraju, jer ste možda ti drugi nešto boje ili tako dalje. Tako da u stvari je to nekakav novi standard socijalne distance koji uopće ne završava na ljudima na ulici. Njegov je cilj završiti sa distancama unutar samih obitelji, unutar mikroprostora i slično. Drugim riječima, moguće je da živimo u vrijeme nakon kojeg će za 5, 10, 20 godina ikakva ideja okupljanja masovnih koncerata, stadiona biti jednostavno dio prošlosti. Smatrat će se nekim reliktom kao što danas reliktom smatramo jahanje na konjima jer se vozimo autima. A umjesto toga će doći ono zbog čega se i čekalo s tim stvarima sve do danas, a sve ovo prije su bile pokusne verzije, one svinjske gripe, ptiče gripe, sarsovi, ebola i sve te za koje zapravo nikad nije ni ustanovljeno da su nešto posebno. Samo tad još nije bilo dovoljno razvijeno ovaj sklop medija i ovih načina komuniciranja kako mi sad komuniciramo. Pa ja se sjećam još prije par godina, još možda prije 4-5 godina, niko nije mi čudno gledao ljude neke arhaične poput mene, recimo koji koriste neki stari mobitel, Nokiju kakvih još ima, jer nisu svi ljudi u velikoj želji da budu stalno na internetu. Prije 2-3 godine kad sam izvario te mobitel, gledali su me kao kanibala, neki moji ljudi s kojima sam bio u nekoj grupi. Tako da se tu dogodila velika promjena i u stvari sad se događa to da možete vidjeti po društvenim mrežama kako kruže razne šale i pošalice, koje možda jesu šaljive, ali u stvari i ponešto govore o tužnoj stvarnosti. A to je recimo da odjednom, ne znam, u kafićima mora biti nekakav stakleni razmak, zato jer u kafićima virus skače s ljudi na ljude, ali u taksiju ne skače. U školi skače, ali na misama ne skače. I tako da sad tu postoji cijeli niz čudnovatih mjera koje se oslanjaju na nekakvu apstrakciju nečega što se zbiva po meni, makar u stvari je glavni i ključni problem ova socijalna distanca na kojoj se svijet gradi, ali s druge strane to je njegova i zamisao, jer temeljna, ja bih rekao da je u stvari to dio jedne transhumanističke agende promjene svijeta,
u jedan svijet atomiziranih ljudi spojenih preko središta i naravno potpuno ovisnih o sustavu. Vama je naravno jasno, znate kad dođu slogani u cijelom svijetu ostanite doma, pa onaj koncert 8-satni, One World Together at Home, znači jedan svijet, kao nekad je bio Greenpeace koncert, pa We Are the World koncert, sad je One World at Home. U stvari, mislim da je to udar na ono temeljni, nenadzirani do sada oblik ljudske komunikacije u ovom usustavljenom svijetu, a to je osobni razgovor. I sad osobni razgovor zapravo ovisi o tome da li ste platili račun za struju. To je to. Ili vam se možda pokvario kompjuter. Gospodine Mišak, posle долго време негирање и критикување на шведскиот модел, пред 10 дена излезе представник на Светската здравствена организација и рече дека шведскиот модел е добар. Кога се анализира шведскиот модел, во Шведска повеќе од 40% од семејствата или обители, како вие велите, се со еден член. Значи повеќе од 40% од луѓето во Шведска живеат сами дома. Значи, кога говориме за социјална дистанца, претпоставувам дека тоа е некој модел на социјална дистанца. Се повеќе луѓе ќе живеат сами дома. И тогаш нема да може да се заразуваат, бидејќи ќе треба сами себе си да се заразуваат. Имам чувство дека тамо се движи некаде светот. Поголем дел на фамилиите, мажи или жени да живеат сами дома. Ja bih rekao da je taj trend življenja samih doma i općenito ta transhumanistička agenda odvajanja ljudi nije ona vezana samo uz epidemiju. Ona na mnogim mjestima u svijetu, naravno u razvijenim zemljama prije, a u onim nerazvijenim, jer kako ćete u afričkom selu to uvesti, malo kasnije, zapravo se događala već i prije. Evo, poznat je slučaj da je prije dosta godina, mislim da je sad jedna autorica tu kod nas napisala čak i knjigu o tome. Znači u ne znam da li to bila Norveška ili tako neka zemlja sa sjevera Europe, koja je prije dosta godina propagirala onako život samca, kao standard je visok, svatko sve ima, svi puno rade, znaš u Norveškoj nemaš problema da ti sustav čuva dijete ili tako dalje dok ti radiš. Ženama više ne trebaju muškarci, čime je zapravo muškost u većoj krizi nego ženskost kako je do sada bilo. Pa onda Norvežani traže žene, Slavenke, Poljakinje da osjete opet tu empatiju i sad što se događa, određeni broj godina kasnije su razne službe počele skupljati mrtve starce po stanovima jer nitko nije znao da su umrli. Znači, to je jedan oblik izolacije koja je onako podsjeća na one stare SF filmove gdje je svako u nekoj svojoj kućici i to je zapravo izgledalo jako zabavno, onako slobodarski. Dođeš u svoju kućicu, upališ kompjuter, ne znam, hologram na cijelom zidu ti prikazuje neke daleke krajolike, što je u redu, svaki PlayStation današnji sa privrednom stvarnosti to isto može. I općenito mislim da je na udaru transhumanističke agende obitelj kao prva. Znači, obitelj je temeljni oblik socijalnog nedistanciranja i još bih također rekao da su se svi totalitaristički sustavi u prošlosti uvijek trudili na neki način zavladati dječjim idejama od samog početka. Dok je obitelj jedna institucija koja prenosi iste stavove, evo vi vjerojatno mislite isto što je vaš pradjed, a da ni ne znate, jer se to tako jednostavno samo replicira. Tako da, ako se ljudi fokusiraju samo na trenutni događaj, onda se zapravo fokusiraju samo na jednu specifičnu propagandnu kampanju koja je dio šire propagandne kampanje. Nisu nama prvi put sada prodali stvari koje su preuveličane kroz medije i pitanje da li su točne. Evo, mislim, u povijesne udžbenike je ušlo da su avioni srušili nebodere u New Yorku, a evo ja živim u 16-katnom neboderu, pa ni njega ne može avion srušiti da udari u njega, a kamoli da bi udario u one čelične grdosi, ali tako smo naučili. Tako sad u povijest ulazi da je bila velika epidemija, zaboravljeni su svi disonantni tonovi koji su se pojavljivali, a pojavljuju se stalno iz usta stručnjaka i u stvari pojednostavljeno bi se moglo reći da čak niti najjača gripa, ovo nije čak ni najjača gripa kakva je bila do sada, zapravo je postala povod za nikad viđene mjere bez presedana koje su moguće isključivo zato jer su rađene u skladu sa vremenom kad se tehnologija razvila do toga stupnja. Ja jednostavno tako vidim stvari, vidim svijet kao jedan sistem koji uglavnom ide prema okrupnjavanju, znači prema ne individualizaciji, jer čovjek može biti individua u samo unutar zajednice, nego prema atomizaciji ljudi, povezivanja kroz centar i na neki način možda čak stvaranje jednog, rekao bih čak kolektivnog entiteta, jer u pozadini transhumanizma, koliko god da se čini ovo što se priča malo onako
too far out, previše onako znanstveno fantastično, ali u stvari sve djelatnosti čovjeka, svakoga pojedinca, pa i sustava ili elita, uvijek proizlaze iz neke filozofije o svijetu, nešto što želiš, ne zbivaju se stvari slučajno kako se ljudi zamišljaju. Pa tako u tom kontekstu kada se stvari stave na hrpu, u stvari mislim da se radi o transformaciji svijeta u kontekstu tako jednog elektronski nadziranog totalitarnog svijeta, elektroničke noćne more, o čemu su uglavnom pisali mnogi autori koje se etiketiralo etiketama teorije urote, danas ih se etiketira teorijama fake news. Pritom ne želim reći da nisu sve fake news zaista fake news. I neke jesu, jer se naravno svaki obavještajni radnik u svim obavještajnim organizacijama u povijesti zna da se zapravo treba uvijek mutiti vodu. Pa ako imaš na nekom mjestu neku istinu, onda moraš imati kontroliranu opoziciju, moraš imati još neku dodatnu alternativnu istinu, lažnu, da na kraju neki čovjek koji možda nije upućen više ni ne zna šta je pravo, šta je krivo, pa si pomisli, ma sigurno je točno sve što ovo piše u novinama po cijelom svijetu, pa ne može biti da su svi pogriješili. Može, vrlo jednostavno. Evo pogledajte koliko je trebalo vremena, samo mjesec dana, mjesec i pol, da ljudi zaborave sve stare navike ponašanja, da odustanu od njih i da uđu u neke nove. I ljudi su mislili kad nestane epidemija da će se sve vratiti na staro. A u biti neće se nikad vratiti na staro, jer nije tako bilo ni zamišljeno i u stvari mislim da su sve ove zbivanja 2020. godine dio jedne velike šahovske igre. Mi smo sad zaboravili da u isto vrijeme došlo do eskalacije sa izbjeglicama na granici Grčke i Turske, skoro ratne, da je u isto vrijeme donesen prvi izvanredni zakon, odnosno izvanredne mjere zbog takozvanog i nepostojećeg globalnog zatopljenja i paralelno s tim se u dugom nastavku raznih epidemijskih kriza i naravno najavljivanja tih kriza kroz filmove i o virusima i tako dalje, postavila jedna priča o virusu koji napada svijet i sad znate one serije gdje brod sam ostane na moru ploviti jer su svi drugi poumirali i tako. Tako da mislim da je zapravo uglavnom virus psihoze i samoizolacije. Ali što se zbiva? To je jako jedna nezgodna situacija. Jer osim što zapravo je bilo najbolje napraviti ono što je jedan njemački liječnik i predložio. Rekao je, epidemija će nestati one sekunde kad prestanete testirati ljude. Jer je zanimljivo što, evo, pa ne tako davno, prije možda tjedan, 2, 3, mi jedan prijatelj poslao neke vijesti koje sam načitao, mislio sam da čitam vijesti od ove godine. Velika epidemija gripe, nedostaje respiratora, umrlo dijete od 15 godina. I onda sam pogledao te vijesti, siječanj 2019. odnosno januar, pa onda 3. mjesec mart, pa onda 1. mjesec 2020. To su bile vijesti koje su bile identične kao one na temelju kojih se danas uvode sve ove mjere. Međutim, tad su to bile samo neke od vijesti, to se dogodilo i idemo dalje, kao što se puno stvari na ovom svijetu događa. I u stvari, kad vi pogledate statistički, pitanje je da li se išta događa. Evo, zamislite ovo, bio jedan talijanski liječnik na početku koji je govorio da godišnje u Italiji umre 80.000 ljudi od raka pluća, to sam zapamtio. Jer sam si pomislio, pa čovječe, to iznosi negdje 100-200 dnevno. Sad zamislite da neke ove, recimo, proklamirane neke bolesti kroz novine umire 100-200 ljudi dnevno u jednoj zemlji, pa to bi ljudi uspoređivali sa onom crnom kugom iz 15. stoljeća, 16. 14. kad je to bilo. Međutim, kako se zove, ispada da kad se statistički gleda stvari nisu dramatične, ali naravno da je većina svijeta emocionalno ucijenjena. Ja danas čitam te razne kolumniste koji kad su vidjeli da nitko ne umire osim nekih staraca i ljudi koji su općenito imaju respiratorne probleme, znači bolesnih ljudi, a takvi su ljudi inače nastradavali od svake gripe i ljudi kako je rekao ovaj jedan šef njemačkog parlamenta, rekao je ljudi ja imam 81 godinu, kažu vam ljudi umiru, morate to prihvatiti kao činjenicu, ne možete se boriti protiv toga. Međutim, kako su krenule te vijesti, šta mi znamo? Mi danas samo gledamo preko medija brojke. 10.000 ovih, 5.000 ovih, 7.000 ovih. Šta to u stvari znači? Ja poznam to ljude u Hrvatskoj, imam u šire rodbine, neki koji su imali koronu, recimo na moru i tako. Razbolio se čovjek koji je znači liječnik, njegova žena, njihova kćer, zet, njihova djeca i njihovi roditelji od 70-80 godina, a bila je teška gripa, trajalo je, bolila je glava, visoke temperature, sve običajno i sve je bilo u redu, nikom se ništa ne dogodilo kao u većini slučajeva. Ali što je sad problem? Zamislite vi da sad se uvede mjerenje zaraženosti. Uopće sad ne želim ulaziti u velika pitanja koliko su testovi za mjerenje te bolesti ili bilo koje takve virusne uopće kompetentni, s obzirom da vidimo da su virusi jako teški za detektirati. Ne znam, možda je promaknuo onaj jedan Njemac koji je recimo tražio da mu pokažu virus ospice, jer
nikad ga nije vidio i na kraju na sudu mu ga i nisu uspjeli pokazati. Znači ta cijela virusologija je jedna velika upitna stvar. Postoje medicinske teorije koje kažu da virusi i bakterije su nešto nalik vatrogascima, sredstvo kojima se mi branimo u stvari, a ne oboljevamo. Ali nećemo ići tako duboko. Dovoljno ići do toga da recimo ako netko vama detektira da ste zaraženi, makar vama nije ništa. I možda ćete se razboljeti malo vjerojatno, možda ćete imati neke blaže simptome, 37,2 temperatura, a najvjerojatnije u 90% slučajeva vam neće biti ništa. Ali koji čovjek bi htio da mu usred njegovog ritma životnog, poslova i svega drugog mu neko kaže aj se ti 2 tjedna doma. Tako da ljudi se neće približavati jednim drugima već samo zato da ih ne bi proglasili, jer kao što smo vidjeli takve norme su obično onako nerealne i jednostavne. Vidjeli smo u Kini, u neko vrijeme se pričalo kako je Kina jako dobro riješila problem. Znate ono, fenomenalno kad nalaziš inspiraciju u komunističkoj diktaturi, kako je riješila problem time što je zavarila ljude u vrata ili tako dalje. Ali bilo je takvih stvari po novinama, pa se vidjelo na kraju da su oni podijelili ljude u 3 kategorije. Zelene, žute, crvene. Nezaraženi, oni koji su bili u kontaktu i koji su bili zaraženi. I sad vidite, ne znam ono, piše normalizacija u Wuhanu, osoba hoda ulicom, obučena u rukavicu, masku, ulazi u autobus, a ispred autobusa čeka čovjek u onoj punoj AB zaštiti i mjeri na mobitel koju ona ima oznaku. Znači nije više ni bitno jesi li ti bolestan ili nisi, bitno je koju oznaku imaš. U takvom sustavu, naravno da će se svatko potruditi da nema takvu oznaku, jer takva oznaka je zapravo problem, a ne nešto drugo. To je ovako možda malo futuristički ili možda crno distopijski pogled, ali u stvari on je realan sasvim. I paradoksalno što većina ljudi, to zapravo, ili jako velik broj ljudi, to tako i vidi. No još uvijek onaj veći broj ljudi je u stanju prihvatiti apsurdne stvari. Evo ja se sjećam kad je počela ta, kako kažu, plandemija, a neki kažu kvazi epidemija, a neki kažu i epidemija. Kako su ljudi iz početka su govorili psiholozi i epidemiolozi na televiziji da maske nisu potrebne, jer su maske tek psihološka zaštita. Znači, virus prolazi kroz masku kao kopanac kroz prozor. Ali onda si ti ipak vidi da ljudi nose maske, da ih voze sami dok se vozi automobilima, da ih nose sami dok šeću na livadi psa, makar nema nikog od njih. I na neki način rekao bih da je to postao simbol nekog modernog doba koje dolazi. Čak vjerujem da će uskoro modni dizajneri početi raditi dizajnerske maske. Znate ono, ne znam, nažalost ne znam nijednu modnu marku, znate li vi koju? Pa mislim da je kaj veke Polen Shark imaš izvadeno. Plavi, crni i taka na tomu. Tako da veke je to trend neko. Može da vidim na internet. Pa posebne maske za rockere, posebne za punkere, pa za heavy metalce, pa za djecu, pa za odrasle. I tako, uglavnom, nije baš neka nova stvar, barem za svakog ko je pratio možda više moje knjige koje su moji osobni stavovi, nego emisije u kojima su gosti drugi ljudi koji se bave drugim temama, puno širim od nekakvih društvenih pitanja, ali mislim jednostavno svijet se vodi u jednom smjeru. I ako čovjek ima ideju da se on vodi u jednom smjeru, onda onda mu može biti jasno i ima u kakav model smjestiti što se oko njega događa. Tako bar ja vidim stvari. Znate, danas vidite vaterpoliste u bazenu udaljene 2 metra, te ideje sa tramvaji u kojima bi trebali se ljudi voziti kao sa maskama. Znate, moja kćer kad je kihnula u tramvaju još prije nego što su ih zatvorili, skoro su je neki izbacili van, šta da se radi. I sad ako ljudi stvarno misle da trebaju ostatak života potrošiti, bojeći se da se ne prehlade, pa dobro, sretno je bilo. Ja mislim da osobno puno veća opasnost da ne dobiju oznaku, koja bi mogla biti neka vrsta etikete. Jer evo, neko dobije oznaku, ko će se htjeti s njim družiti? To znači da će se tu stvoriti jedna vrsta socijalnog distanciranja koja neće biti puno različita od ono kakve smo vidjeli recimo u Trećem rajhu. Ako je dobio neku oznaku, da je pripadnik neke zajednice kao što su imali Židovi ili neki drugi neke oznake, ko bi se htio s njima družiti, samo da ne budu kontaminirani ne nečim konkretnim, nego već i idejom da su bili u kontaktu. Tako da, tako izgleda naša ovako bliska budućnost. To je budućnost, evo, čim vidimo da se propagira taj ostanite doma. Pa recimo, sad jedna telekomunikacijska kompanija napravila novi slogan, zove se razdvojeni, ali spojeni. To je predivno. Ok, razdvojeni, ali spojeni. Kao što sam rekao, dok imaš novca da platiš struju. Nakon što više tog nemaš, onda više nisi spojen, onda si samo razdvojen. Negde pred 2,5 meseci vo Davos беше ona godišnja konferencija
I togaš princo Charles reče i počne da govori za nov svetski poredok 2030 година. То не можевме тогаш во тој момент да го разбереме, да го сатиме, меѓутоа очигледно дека ова што сега се случува, вие не јавивте или спомнавте некои прашања, климатски промени, овие вируси, мигрантска криза која почна па се на некој начин стабилизира или се стави под тепих сега со оваа пандемија со коронавирус. Значи очигледно дека сега на маса во 2020 година се ставени неколку или повеќе процеси, како брзо играње шах на повеќе табли нели симултанка, а очигледно дека ефектот ќе го видиме 2030 година. Ако сите говорат за нов светски поредок, а тоа принцот Чарлс сигурно не му паднало на памет, нели, од никаде во Давос да окаже, туку имало одредена концепција или одредена... Може да седи у мрачнoj соби и пуши джойнт. Да, и му се причинило, да. И одеднаш сите говорат за нели нов свет 2030 година. Значи ние сега ги поставуваме темелите за одредени работи кои ќе ги видиме 2030 година. Значи некој финале ќе биде 2030 година. Pa činjenica je da postoji neki hodogram. Ja bih rekao da ovo nije nekakva simultanka šahovska partija. Evo ja recimo redovito igram šah zadnjih par godina sa starim i s nekim prijateljima, pa mogu reći da svaka šahovska partija ima neke svoje pozicije i bitke po putu. Svaka šahovska partija ti moraš načet protivnika, nagrist ga, otet mu pišaka, razbit lovca, razbit obranu. Drugim riječima, ovo što sad vidimo, makar ljudi misle da je to kraj, da se sad nešto strašno dogodilo, pa ajde, preživjeli smo, to je u stvari tek početak. Sljedeća epidemija koja će sigurno doći, već najavljuje druge valove, će dovesti do toga da će reći da, evo, ja sam sreo svojedobno uoči ovih zatvaranja ljudi u kuće, jednu liječnicu hrvatsku Lidiju Gajski na Zrinjevcu, i ona meni rekla, pa šta je sljedeće, šta može biti sljedeća epidemija, dronovi ili cijepljenje ili metak. Znači danas u vrijeme dronova, u vrijeme smartfonova, pazite, ja sam doživio osobno na svoje oči nevjerojatnu stvar, prije mjesec i pol dana, da sam vidio na televiziji Hrvatskoj neke ljude iz politike koji su htjeli predložiti da se svi ljudi jednostavno u Hrvatskoj nadzire njihovi mobiteli. Zamislite vi to, jedno je voditelj bio protiv, rekao, pa kud se tako žurite, zar se bojite da će vam nestati povod za to za 2 tjedna. I na svu sreću to se nije dogodilo, ali već čim ideje izlaze van, jasno je da se to negdje vodi. Kad pričamo o transhumanizmu, ja bih rekao da on ima nekoliko svojih točaka. Recimo, 2030. godina je sljedeći korak. Mi trebamo gledati to kao jedan hodogram, pa ćemo vidjeti kuda se želi stići po tome gdje smo prije bili. Znači, ko je razmišljao o terorizmu i oznakama i terorističkim napadima 70-ih, 80-ih? Sjetite se kako su ljudi tada ulazili u avione. Kao u tramvaj, kofer i u stepenicu. Niko ti nije ne pregledavao praktički. Danas je to postalo normalno, pa X zraka i tako dalje. Pa 9.11 ili 11.9, odjednom da, svuda su teroristi, svuda su kamere, svud se prati. To je postao standard. I tako dalje. I sad evo, danas je novi standard nadzora ljudi. I obično se ovi transhumanisti su zanimljivi u tome što imaju svoje hodograme koji su vezani uz tehnologiju, ali zapravo ova kriza sadašnja koja se zove korona je prije svega zapravo vezana uz tehnologiju, mada se to ne vidi. Tehnologija je ključ rješenja, tako se nudi, evo način kako mi komuniciramo. Također, tehnologija će možda biti ključ problema, jer nemate danas jednog čovjeka na svijetu koji skreće pažnju na, recimo, to da se paralelno uvodi jedna tehnologija nova koja u stvari većina ljudi će reći da im uopće ne treba. Nama je dovoljno za funkcioniranje ekonomije, komunikacije, svega drugoga 4G. Šta će nam više od toga? I to nam je previše. Ali ajde, na to smo se naučili. Međutim, ova nova koja dolazi i koja u stvari će omogućiti te nevjerojatne prenose podataka, virtualne stvarnosti, proširenu stvarnost i sve ono što danas već postoji u videoigrama, što će postati, ja bih rekao, buduća ovisnost ljudi, da možeš u svojoj mračnoj sobici upaliti predivni krajolik šume i u njemu uživati ili ići na vježbanje joge gdje će ti u nekoj virtualnoj prostoriji avatar neki davati upute. To je sve jako zgodno i privlačno izgleda. No htio sam reći da ti elektronski transhumanisti uvijek kažu sljedeće. Dakle, do 2030. je jedan korak. Ali nije tu korak kraj, to zadnji korak. Do 2050. Evo citirat ću iz svoje knjige Smrt transhumanizmu, sloboda narodu, ruskog milijardera, on je najbolji primjer, makar imate mnogo primjera tih projekcija transhumanističkih. Recimo, on je rekao da će se napraviti 4 modela avatara. Znači, transhumanistički ideal je spajanje čovjeka i stroja, ali naravno na štetu čovjeka, jer se stroj ne može napraviti čovjekom, ali pa se čovjek mora prilagoditi stroju. I što se zbiva? On je rekao, a to su uvijek te godine, 2020. 30.
40. 50. da će prvi avatar A biti zapravo čovjekovo nekakvo sučelje, kako mi danas razgovaramo s računalima. Znači avatar A bi bio fizički čovjek u nekakvom sučelju sa strojevima i računalima. To bi znači bio ja za kompjuterom koji upravljam možda mikrodronom koji je u nečoj krvi ili nekakvim dronom u svemiru. Drugi je korak koji se zove avatar B, da se jednostavno čovjekov mozak cijeli spoji sa strojem, da nema smetnje tijela, pa si ti nekakvo izvanprostorno, navodno izvanvremensko biće u nekakvom kompjuteru. Onda postoji sljedeći avatar C, kada je ideja da se cijeli čovjekova moć razmišljanja učita u silicijski mozak, što mislim da je nemoguće. Oni tvrde da je, kaže mi imamo organsku podlogu, ono će biti silicijska podloga. Međutim, ja mislim da oni jednostavno krivo gledaju šta je čovjek, oni pokušavaju neuronske sklopove i misli iskopirati, ali mi nismo naše misli. Mi smo onaj tko misli, ali mi nismo naše misli. I konačno avatar D koji bi trebao biti jedan hologram, jednostavno loadan u cloud, to je danas poznati pojam. Tako da uopće ovo što se sad zbiva u propagandnu kampanju, socijalne distanciranosti, kako ja to vidim, ja to vidim više kao dio transhumanističkog programa gradnje jednog kao Borga, ajmo reći, kao jednog nazovi uravnoteženog sustava koji će biti vođen algoritmima, procedurama, umjetnim inteligencijama, u početku naravno tehnokratima, znači nekim inženjerima i slično. To bi bila neka šira slika za koju sam svjestan da dok ja ovako sad pričam da će možda mnogi ljudi reći šta, kako, kakve sad to ima veze, ali radi se o tome, evo, na 400 strana, nažalost sve nemamo Makedonije, ako se veze opet uspostavi, nadam se da će biti, je zapravo ta filozofija cijela razložena, jer nije to baš tako jednostavno skočiti iz jednih hlača u druge. Naše jedne hlače su ono, ovo je taj svijet u kojem živimo, sve se zbiva spontano, sve napreduje, tehnologija nam pomaže i nema niko ko nam čini neko zlo, jer ko bi nam činio zlo kad čini zlo i sebi. I postoji ova druga ideja koja zapravo govori da je svijet vođen prema nekom cilju i te ne od jučer, ne od prekjučer, još od prije. I tu dakle dolazimo do točke gdje se trebamo zapitati kakav je naš setup, kakva je naša ideja o svijetu uopće. Jer mnoge od ovih ideja koje ja sad zapravo više repliciram, to su već drugi rekli, se ne mogu uklopiti u sliku svijeta kako učimo u školi. Evo, moju djecu u školi uče da postoji globalno zatopljenje, da su štedne žarulje jako dobre i takve stvari. Uče ih mnoge stvari za koje ja pouzdano znam da se nisu dogodile ili nisu istinite. Ali je to temeljni onaj setup, dakle temeljne postavke u kojima se mi onda nekako unutar njih možemo ugraditi neke stvari ili ne možemo. Znate, kada imate svijet iz perspektive da neko njime manipulira i da ima medije i vidiš da se ništa ne zbiva, tebi onda jasno da netko manipulira događajima, da ih preuveličava na razne načine. I to paradoksalno upravo zahvaljujući medijima koji nas navodno povezuju. Nadam se da je svima jasno da ove pandemije ne bi moglo biti bez interneta. Ali ne zato što ona dolazi preko interneta, nego zato što samoizolacija zapravo ima smisla jedino ako se izoliraš od vijesti. To je pravi virus, to je onaj virus psihoze. Pa sam ja u jednoj fazi ušao u takvu samoizolaciju i to je bilo vrlo zanimljivo, nakon nekog vremena kao da živiš na nekom drugom planetu. Zato jer i onda uspiješ vidjeti koliko je zapravo ova druga stvarnost nametnuta i zapravo lažna, doslovce lažna. Sve ovo što gledamo po novinama, to su samo neke brojke, pa mi možemo staviti kameru, evo, vi radite na televiziji. Jeste čuli vjerojatno za onaj žanr mockumentaries, to su lažni dokumentarci. Znači ja mogu bilo koju priču ispričati i preko nje staviti kadrove bilo čega. Znate, mogu otići, gdje je danas umro neki čovjek? Aha, u Dubravi umro, dajte da odem tamo s kamerom i snimim čovjeka kako ga iznose pokrivenog dekom. I stavim to na televiziju, dramatična slika, mrtvi se iznose van i tako dalje. Međutim, kad se gleda klinički, kako je onaj njemački liječnik rekao, 20 godina sam kliničar, ne vidim nove simptome, ne vidim statistički pomak u smrtnosti na temelju prethodnih godina, nije mi jasno zašto je pandemija proglašena s 0,4% smrtnosti kad zakoni svjetski govore da mora biti 10 do 12% zaraženih na svijetu. I sve što vam mogu reći je da bi trebalo, tako on rekao, prekinuti jednostavno testiranje, a onda ga novinarka pita, pa vi kažete da nema te epidemije? On kaže, gledajte, to vam kažem ja kao kliničar s 30 godina iskustva i mojih 20 kreveta koji još uvijek čekaju prvog pacijenta koji neće stići. Naravno da u cijeloj toj priči je bilo potrebno ipak imati značajan broj mrtvih. Vidimo da su neke mjesta na svijetu pogođena. Italija, Kina, ali većina mjesta nisu. Samo neka su pogođena. Sad mi tu možemo pričati o ovom kaosu informacije i razmatrati je li to neka druga vrsta virusa ili je to kao što jedan Taljan koji je cijelo vrijeme bio u opoziciji
u Italiji govorio da jednostavno Italija stara zemlja, puna staraca, jer je Mediteran ti omogućava da dugo i sretno živiš, zdrava prehrana, sunce i tako dalje. Zemlja koja nema dobar zdravstveni sustav i tako dalje. Možemo razmišljati o modificiranim virusima. Sjećate se da je na početku taj virus pogađao samo Kineze. Čak i u Europi je pogađao samo Kineze. Pa šta se onda dogodilo s njim? Znači, to je takva jedna priča da vi ako hoćete razmišljati njoj u slojevima i naći što se zaista dogodilo, ulazite u jedan kaos informacija. I onda ljudima dosta toga je vele, ma dobro, taj kaos je tako kaotičan, sigurno je na kraju krajeva najjednostavnije ovo što kaže se u vijestima da je tako, ali ipak ja ću vam samo ovako jednu stvar reći. Bez obzira što tko mislio, dakle da li misli da je ovo pandemija, ili da uopće nema epidemije, ili da je gripa proglašena epidemija, ili da je zaista neki novi virus, ili da je zaista Bill Gates dobročinitelj, ili da je on zaista eugeničar, što god vi mislili, jednog od ovih dana u budućnosti ćete se susreti s jednim pitanjem. I zapravo se cijela priča svodi na samo jedno pitanje. Hoćete li pristati primiti u svoje tijelo cjepilo Billa Gatesa? To vam je zapravo pitanje koje se svaki čovjek mora sam postaviti, jer to pitanje dolazi. Pa sad, vi morate se odlučiti kome vjerujete. Gospodine Mišak, kažete dve работи. Ko komunistički režim, ki vi stani simbol na uspešnost, spроведување или справување со корона криза, и дека не е така лесно од едни во други панталони да се скокне или да влезете од едни во други панталони. И то нас ни се случува. Кина, која до пред 20 години имаше клучен проблем како да го прехрани своето население, одедна станува водечка технолошка сила во светот, со енормни суфицити и пари со кои може да финансира и Америки, и Руси, и така натаму, нели? И одеднаш комунистичкиот режим во Кина, кој најдобро се справил со коронавирусот, станува модел кој ние треба да го следеме и како треба да изгледа светот или како треба да изгледаме ние по 10, 20 или 30 години. Некој ова да ни окажуваше пред 5 или пред 10 години, ние веројатно немаше да му веруваме, го правевме дека е будала. И одеднаш Кина станува технолошки најразвиена земја, најбогата земја и модел кој треба да се следи. Говориме за Кина која пред 10 или пред 15 години на нивни конгреси на комунистичка партија како точка број 1 беше како да си го прехранат населението. И тоа е светот во кој ние живееме и ќе живееме во наредниот период. Кина да ни биде модел. Вие тоа го нарекувате корпоратизам. Значи како некоја следна фаза. А нели кога учевме како една општествена формација настанува во рамките на претходната, па не знам, феудализмот настана во рамки на робовладетелството, капитализмот настана во рамки на феудализмот, можеби во рамки на капитализмот сега настануваат некои николци на тој корпоративизам кој ќе го гледаме во наредните 1, 2, 3 века, не знам колку ќе трае. Pa, u stvari ovo što mi gledamo, opet se moram vratiti na pojam transhumanizam, jer transhumanizam nije samo spajanje čovjeka i stroja, jer čim spojite čovjeka i stroja vi morate transformirati cijelo društvo. Vama više ne treba nisti reproduktivni sustav, nisti politički sustav i tako dalje. I kad se sve to zbroji, to su pojmovi koji su se pojavljivali recimo u mojim starijim knjigama, ali nisu još bili zvani transhumanizam, jer taj transhumanizam se pojavio kao pojam tek prije par godina, ovako malo šire. Znači jedno je sigurno, još je davno Brežinski napisao knjigu koja se zvala, u kojoj je spominjao zapravo, zvala se Amerika u ne znam, post, ne znam koje doba, uglavnom što je bitno. Spominjao je postdemokratsko i postindustrijsko društvo. To onako zvuči bezazleno, postdemokratsko i postindustrijsko društvo. Ali što to u stvari znači? Kuš postdemokratsko, na kraljeve se nećemo vratiti ni na careve, to je jasno. Dakle, postdemokratsko društvo ispada nekakva vrst tehnokracije. Znači, tehnokracija je vladavina inženjera koji upravljaju sustavom. I to vam je ono, kad sretnete inženjera, oni su ono uvijek duhoviti ljudi i otvoreni ljudi i praktični ljudi i dobronamjerni ljudi, ali oni rijetko kada razmišljaju o tome da njihovi inženjerski pothvati imaju društveni utjecaj ovakav ili onakav. Jednostavno to nije njihovo područje razmišljanja. Znači, ta tehnokracija, što je još važnije od svega, u svom korijenu je imala jednu ideju koja se svodila na to da na svijetu postoji određena količina energije, ograničena. Sad ako uzmete u obzir Nikolu Teslu, Viktora Schaubergera i druge, pitanje da li je to točno, ali ajde recimo da danas u takvom svijetu živimo. Kao nema dosta energije i bilo bi jedino pravilno da se ta energija pravilno rasporedi na sve ljude na svijetu. Ali kroz jedan, da tako kažemo, ne da vi dobite, evo tebi Miki, 3 kile ugljena,
tebi evo drvo, tebi evo plin, nego to je slučajno bio računovodstveni sustav. Mi danas vidimo da pod isprikom globalnog zatopljenja takav računovodstveni sustav i raste kroz pametne mreže koje omogućavaju da se zapravo izmjeri ono što se zove ugljični otisak. Znači svaki čovjek ima neki ugljični otisak gdje on kao pridonio općem globalnom zatopljenju. Znači tehnokracija je usko vezana uz pitanju raspodjele energije, koja je usko vezana uz ideju da se nadzire potrošnja sve energije, da bi se to proizvelo, izmišljeno je globalno zatopljenje i prvo ekološki otisak pa ugljični, i to nas vodi u jedan sustav koji nije demokratski, nego je tehnokratski. Jer će reći ovako, mi svi znamo da su političari ovako korumpirani, to je jasno. To je bit politike zapravo, jer niko ne ide u politiku iz dobročinstva, barem ne u ovim velikim zajednicama. Nekad davno je to bilo drugačije u izvornim ljudskim zajednicama. Tada niko nije htio biti šef. Što se sad događa? Događa se da, mada su vlasti demokratski korumpirane, one su ipak demokratske. I makar je taj cijeli sustav hakiran, ipak imate neke kanale kojima oni odozdola nešto onima gore, pa je to uvijek povuci potegni. Nije to baš tako raščišćeno. Međutim, kod tehnokracije je drugi primjer. Inženjeri, protokoli, algoritmi, sve za dobrobit ljudi. Znači, tehnokracija je način kako ime političkog sustava u koji će se mijenjati zemlja, svijet iz demokracije. A to je ovo što vidimo u Kini. Kina već odavno nije komunistička, Kina je odavno već korporatistička. Jer u komunističkoj Kini ti nisi mogli imati korporacije velike, pa sve američke korporacije imaju svoje sjedište u Kini. Kako je to sad moguće? Vrhunski kapitalizam u vrhunski komunističkoj zemlji. Ili možda smo krivo shvatili pojmove. Možda ovo u Americi iz kapitalizma prelazi u korporatizam, a ovo u Kini iz komunizma u korporatizam. Na zapadu su velike korporacije Nestle, Amazon, Google i slično. U komunizmu su velike korporacije sama država. To je tako. I zato se korporacije i taj kvazi komunizam dobro razumiju. To je tehnokracija, to je društveni sustav. Što se tiče ekonomskog sustava, kapitalizam je došao na loš glas zato jer se smatralo da neki veliki kapitalisti radnike iskorištavaju, što je bilo istina u 19. stoljeću i drugdje. Međutim, u novih 50 godina kapitalizam je apsorbirao jako puno procedura i puno socijaldemokracije, elemenata socijalne države, i na kraju krajeva izvorno je kapitalizam bio, da se sjetimo izvorne definicije, sustav u kome ti akumuliraš kapital. Danas ne živimo u kapitalizmu, jer ti samo akumuliraš dug. Ako želiš pokrenuti firmu, ti ne akumuliraš kapital pa ne pokrećeš firmu, nego ti digneš kredit, pa jesi uspio ili si zauvijek zadužen. Tako da taj kapitalizam i sam koji se pretvori u jednu vrst dužničkog kapitalizma, pomalo se teži da se pretvori u korporatizam u smislu toga da tebi ne trebaju više male i srednje firme. One su ranjive, ali one su i neovisne, one su i autonomne. A autonomija će biti najveće blago budućnosti. Evo, naš razgovor sad nije autonoman. Mi ovisimo o privatnim korporacijama koji imaju vlasnika, koji nama dopuštaju da mi koristimo njihov program za razgovor. Tu nema ni traga, drugim riječima, demokracija postaje tehnokracija, a kapitalizam postaje korporatizam. Evo, pa najbolji primjer je Amazon ili bilo ko. Evo ja nisam isključen od toga. Kad god upalim internet, mislite da ja idem na neke lijeve tražilice ili da idem kupovati na nekakve manje servise. Lijen sam koji svi drugi. Google, Amazon i kreni. I zato danas vidimo da se sve te korporacije bave svim djelatnostima. Oni uzgajaju voće, uzgajaju povrće, snimaju filmove, objavljuju knjige. Zašto ne bi? Mogu, jednostavno se širi u sva područja. I bojim se da Kina je, zahvaljujući svojoj rigidnosti, svom komunističkom sustavu, ono što bi se nazvalo na engleskom blueprint, otisak. Znači to je nacrt kako bi zapravo budući svijet trebao izgledati. No, eto, u Europi to ide malo sporije i teže jer smo mi naučeni na takve nekakve, malo smo razmaženi, pa kao nekakva demokracija, mali obrti, firme i tako dalje. Vidjet ćemo šta će biti. To što su to tendencije ne znači da će to i uspjeti, jer se paralelno zbiva jedan drugi proces. Jedan značajan broj ljudi na svijetu, možda ne dominantno većinski, ali ne više ni 1%, nego možda 10%, 20%, stvari vidi drugačije. I zato ja vjerujem da ovaj sustav koji dolazi totalitaristički, on će se temeljiti na jednom stvaranju pristanka. Znači on će te izmuljati, on će te prevariti, on će te uvesti ugovorni odnos, ali u konačnici se traži tvoj pristanak. I zato mislim da će se svijet podijeliti na dvije skupine ljudi u budućnosti. Na 80% ljudi koji će prihvatiti sustav i na 20% ljudi koji ga isto prihvaćaju. Znate taj sustav ide malo po malo, pa si misliš
a dobro, ajde, kamere su tu na placu, prije ih nije bilo. A ajde, dobro, x zrake su na aerodromima, prije ih nije bilo. Ali doći će trenutak kada će ljudi morati odgovoriti na neko pitanje koje će zadirati u nešto gdje neće moći preći preko toga. Na to mene zanima sa koliko će opravdanja doći do toga da se recimo uzima djeca, da se djeca uzimaju ljudima iz obitelji. I to će sigurno doći. Evo, ja uopće nisam to izmislio. Citirat ću čovjeka koji radi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, za koju ja mislim da će biti zapravo Svjetska zdravstvena policija ubrzo. A inače već je, s obzirom da je financira Bill Gates, američka vlada i sad slični dobročinitelji. I taj čovjek je ovo rekao. Dakle, to je jedan neki dužnosnik bio. Dobrica, ovako, simpatičan čovjek, evo kao vi. Stavite naočale, malo okrugli lice, dolazi čovjek i zapiše ono WHO i on kaže ovako. Eto, uspjeli smo razdvojiti ljude da virus ne skače sa jednih na druge. Izolirali smo ih po stanovima, to je sad sigurna situacija. Ali problem je što su se ljudi izolirali unutar obitelji. U obiteljima, što znači da u jednom domu imate mamu, tatu, sestru, brata i veli sad moramo napraviti da te obitelji razdvojimo, da virus ne skače preko njih. Ovo ja nisam izmislio. Ovo nije izmislio ni David Icke, ni Jeffrey Group, ni nitko drugih. To je rekao čovjek iz Svjetske zdravstvene organizacije, a on je, pazite, još ima jedna stvar. Mi smo svi zavarani. Jedan moj prijatelj je išao pogledati koliko u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ima liječnika. Na 2000 zaposlenih imate 50 liječnika. Znači to uopće nije nikakva zdravstvena organizacija. To je samo organizacija nekakva za nešto. I ja bih rekao da ono što je onaj čovjek rekao je sljedeće. Jednog od ovih dana bliskih u budućnosti će smartphone vašeg djeteta ili pametni sat vašem djetetu koji mjeri njegove biometrijske podatke otkriti da vaše dijete ima temperaturu. Zašto će otkriti? Jer ste mu vi dali sve podatke o vama. Za jogging, za ovo, za ono, za čistu igru. Gle koliko mi je tlak. Joj, gle koliko imam otkucaja srca. I onda će doći medicinska služba i reći, gledajte, za opće dobro moramo vaše dijete odvesti u bolnicu iz vaše obitelji jer ima visoku temperaturu. Ako mislite da ovo što ja pričam znanstvena fantastika, pa vidjet ćemo, pričekajte samo. Ovo što sam ja pričao je samo na drugi način prepričano, ono isto što je rekao ovaj birokrat iz Svjetske zdravstvene organizacije kojeg slušamo ne znam zašto. Čovjek nije čak ni liječnik. A i pitanje da je liječnik, da li bi govorio išta izvan uobičajenih refrena, jer pitanje da li se ovdje zapravo već radi o liječnicima ili se radi o načinima da se ljude emocionalno ucijeni time što će se iskoristiti jedno zanimanje u koje ljudi imaju povjerenja ili su ga barem imali, a imat će ga možda prisilno i opet. Moram skočiti ovdje na jednog čovjeka koji se zove Edward Bernays, koji je smislio odnose s javnošću i PR. I on je 20. godina napisao knjigu koja se zove Stvaranje pristanka. To je inače bila knjiga o propagandi koju je koristio Goebbels kao početnicu. On je tamo ovako rekao: ako želite da veliki broj ljudi prihvati neku vašu ideju, ne morate nagovarati te ljude. Dovoljno će biti da nekako napravite da ljudi kojima svi ti ljudi vjeruju, da oni to kažu. Drugim riječima, ako želite prodati medicinsku ideju, neke liječnici prodaju. Evo, mi kad smo ulazili u Europsku uniju, svi svećenici su govorili uđite u Europsku uniju. Eto, sad dok sam pričao mi skočila pljuvačka na monitor. Sva sreća da nismo blizu, sad bi ta pljuvačka bila na vašem licu. Vidite vi to. Uglavnom, htio sam samo reći da se, ako ti želiš da svi vjernici nešto vjeruju, ne moraš uvjeravati vjernike. Daj nekim to kažu njihovi popovi. Ako ti želiš da svi ljudi žele prihvatiti neki zdravstveni tretman, recimo Bill Gatesovo cjepivo, koje ja ne vjerujem u takve dobročinitelje, on je sam rekao da želi cijepiti 7,7 milijardi ljudi, čak ih izbrojao. Onda ćete navesti liječnike da to kažu ljudima. Prije toga ćete uvesti cijeli obrazovni sustav koji će objasniti da je to baš najbolji model. Isključit ćete sve druge ideje iz tog obrazovanja. I tako ćete dobiti situaciju da vidite kod čovjeka kojem vjerujete, a on nesvjesno, ponekad i svjesno, ali češće nesvjesno, vam govori neke ideje u koje neko njega uvjerio. Zbog toga jer je to objavljeno u nekim časopisama u koje on vjeruje. Evo daću vam jedan jako dobar primjer kako to funkcionira. Svojedobno je bio u emisiji gost jedan čovjek, zove se još uvijek Lothar Hirneise, jedan Njemac, koji je napisao knjigu Kemoterapija liječi rak zemlje ravna ploča.
I on je u emisiji koju se može pogledati na Rubu znanosti na internetu, pogledajte si sami, rekao kako je davno, prije dosta 20 godina, 30, on krenuo istraživati sve alternativne načine liječenja raka, znači sve pristupe raku na cijelom svijetu. Sve. Makrobiotički, koštice od breskve, promatranje raka kao gljivice, jako imate Hammerovu metodu iz Njemačke, jako je puno tih metoda. On je to sve sabrao i kako je bio bolničar u bolnici, otišao onkologu kod kojeg je radio i rekao mu je, gledajte gospodine doktore, imam tu ogromnu količinu načina kako ljudi liječe rak po svijetu. Pa pogledajte to. A čovjek mu je rekao, to ne može ništa biti. Ali to stvarno sve je. Veli on, da postoji lijek protiv raka, ja bih znao za njega. Razumijete što hoću reći? Taj onkolog jednostavno vjeruje da ne može biti, da sustav nije tako dobar kao on želi pomoći ljudima. Pa zar bi svi ti časopise koje on čita ignorirali sve te alternativne? Pa bi. Sve one koji nisu vezane uz farmaceutsku industriju, što je stara priča. Ove crtice koje su malo izvan ove teme sam samo uzeo da malo bolje usličim kako funkcionira svijet i kako funkcionira to oblikovanje javnog mnijenja. To je u ovoj priči najvažnije. Ovo uopće nije priča o nikakvom virusu. Ovo nije priča o pandemiji. Ovo je priča o transformaciji ljudskog društva i stavljanju ljudi u ćelije. Znači nije ono kako su nazvali ovaj koncert One World Together at Home. No. One World Together and everyone in his cell. Ili ti jedan svijet zajedno, svaki u svojoj ćeliji. Tako ja mislim. Стояне Мишак, 80-те години, кога студирав економски факултет, крајот на 80-те, почеток на 90-те години, се говореше за 4-5 азијски тигри. Тамо беше Кореја, беше Тајван, беше Тајланд, и Сингапур и така натаму и така натаму. И поентата беше дека недемократијата, односно одредени форми на диктаторски режими, меки или потврди форми на диктаторски режими, обезбедот многу поголема економска ефикасност. И сега имаме Кина. Знаете, ако овие мали државички, кои ги нарекува азијски тигри, може да покажат голема економска ефикасност, тогаш вие зашто да не пробате со најголемиот азијски тигар или најголемиот светски тигар, а тоа е Кина. Какова да беше претходно тестирано, не знам, во Тајван, Тајланд, Кореја и така натаму, и одена се случува во Кина. Видите, нема логика. Најголемите светски држави или најбогатите светски држави, како Америка, како Германија, како Европската унија, да вложат огромно количество пари во Кина, зошто за по 10 или 15 години Кина да стане посилна од нив, да стане сила број 1 и да може да им наметнува одредени правила на несување или да биде светски полицајци джандар како што биле Соединетите американски држави. Тоа значи дека овие луѓе биле доволно паметни, направиле доволно добра проценка, тој капитализам кој веќе стана комплициран, неефикасен, да го однесат во комунистичка држава и да направат корпоратизам. И тоа е клучно она што ни се случува, нели? Јас се согласувам со ова, затоа ја враќам уште еднаш таа теза, дека Кина е свесно и намерно избрана. Не Кина дека ги зафркна сите останати, па испадна поинтелигентна и успеа, нели, на крај да ги прелажи Америка и Русија и ЕУ и НАТО и така натаму, туку намерно тие ја одбраа Кина како комунистичка држава да ги вложат своите пари тамо и тие пари да им донесат уште поголеми профити. Тоа е тој нов модел за кој вие говорите. Ja bih uveo opet jedan novi pojam o kojem bi trebalo malo razmisliti, da mi vidimo da li je Kina uopće komunistička. Dakle, 30. godina, 20. i 30. godina u Europi je cvjetao jedan režim u Italiji koji se zvao fašizam. Danas kad kažemo fašizam, povezujemo ga sa fašizmom, nacizmom i svim tim stvarima iz Drugog svjetskog rata. Međutim, Mussolinijev režim iz 20. od ne znam koje, 23. do kad je 43. propao, on je postojao 20 godina. On je bio toliko ekonomski efikasan da su mnogi zapadnjaci iz Engleske, iz Francuske, a poslije su neki od njih dolazili u Njemačku, govorili, ovo je nevjerojatno. U ovom fašizmu i nacizmu ljudi vole svoje vođe, a kod nas u demokraciji ih ne vole. Ovdje su ljudi ekonomski, efikasni, izgrade ceste, mostove, sve što treba. Dakle, zašto sam rekao reći fašizam? Zato jer je fašizam u stvari politički pojam, a njegov ekonomski pandan je korporatizam. Koja je odlika korporatizma, odnosno fašizma? Jer fašizam zapravo je jednako korporatizam. Ako gledamo ekonomski. Jer danas fašizam više nema uniforme, više nije nacionalno obojen. Nas zbunjuje što je nekad fašizam bio nacionalno obojen. Pa si imao Španjolce, Franka, Hitlera, Mussolinija, na kraju krajeva i Stalin nije bio fašista, ali to ti je više manje ta ista priča. Nije bilo privatnog vlasništva, ali dalje zapravo ono što odlikuje korporatizam i fašizam jest jedna bitna stvar, a to je spoj jake
neizabrane vlade i korporacija. Ponovit ću još jednom. Jaka neizabrana vlada, znači to nije demokracija, i korporacije. Ono što danas gledamo u Kini je jaka neizabrana vlada i korporacije. To više nije komunizam. To je korporatizam. Ono što gledamo u Europskoj uniji, to je jaka neizabrana vlada i korporacije koje s većinu zakona diktiraju u pero u Europskoj komisiji i zapravo smo mi izloženi zakonima koje su korporacije diktirale jednoj birokratskoj strukturi koja se zove Europska unija. To nije zemlja, to je birokratska struktura. Znači, mi u stvari danas pričamo o nadolazećem fašizmu. I zapravo je nevjerojatno da se po cijelom svijetu razne antifašističke udruge bore protiv fašizma shvaćenog na onaj stari način. Znači, one se bore protiv nacionalizma, jer smatraju da je nacionalizam povezan sa fašizmom, kao što je tada i bio. Ali novi fašizam nije nacionalistički, on je nadnacionalan, on je globalistički. Zapravo su danas pravi promotori fašizma, a kad kažem fašizam, ne mislim na vojsku koju stupa, jer šta će nam danas vojska kad imamo tablete i kad imamo dronove? Znači, pravi fašizam kao spoj jake i neizabrane vlade i korporacija je sustav koji se nameće svijetu. Fašizam je zapravo korporatizam. Kad vi kažete da se svijetu nameće korporatizam, to je potpuno isto kao da ste rekli fašizam. Ako pričamo o ekonomskom smislu, ne u smislu nacionalnih ideologija ili rasnih. Znači, ekonomski. I u tom kontekstu, Evropska unija, Kina, sve oni imaju elemente fašizma, jer imaju jaku neizabranu vladu i korporacije. I oni imaju, dakle, svi jednu plansku privredu koja se čini na prvi pogled jako efikasna. Zato jer ona omogućava brzi rast, jer tu nema birokratskih prepreka. Ali problem u tome što to pogodovanje, to više nije ni pitanje krupnog kapitala koji bi bio stajao izvan države. Tu su krupni kapital i vlast usko isprepleteni. Evo, ja bi se čak usudio reći da elemente fašizma imamo u današnjim koljevci demokracije, ajmo reći suvremene, Sjedinjenim Američkim Državama. Kako vi možete drugčije nazvati kad imate, tamo je doduše vlada izabrana, ali pitanje je da li je zapravo izabrana, jer mi vidimo da su u zadnjih 20 godina svi američki predsjednici bili međusobno rođaci. I to nije nekakva teorija zavjere. Imate jednu klinku u Americi koja je, to je bilo po svim novinama svjetskim, radila neke svoje rade o genetici, onda ustanovila, gle, svi rođaci, George Bush, Clinton, Carter, bratići, sestrići. Znači, pitanje je da li je to lažna demokracija, a pogotovo je zanimljivo kad vidimo da onaj sustav okretnih vrata. Znači, jedne sekunde jedan čovjek je šef federalnih rezervi, druge sekunde je direktor u banci Goldman Sachs. Jedne sekunde je čovjek direktor uprave za hranu i lijekove, sljedeće sekunde je direktor farmaceutske kompanije. Znači, mi opet vidimo s koje korporacije i jake vlade, koja u slučaju Amerike izgleda da je izabrana, ali ona možda nije izabrana na pravi način, jer ako gledamo Edwarda Bernaisa, on je u svojoj knjizi Propaganda iz 1927. rekao da je propaganda izvršna ruka nevidljive vlade i kao takva sama nevidljiva vlada. Znači, vi imate propagandu pa možete birati između Hillary Clinton, ne znam, Obame Baracka ili Trumpa ili koga god već, a to su sve ljudi njihovi. Isto kao što su u Europi na vlasti uglavnom u većini zemalja europski birokrati de facto. Ja barem mogu reći za Hrvatsku da su tu svi u zadnje vrijeme premijeri dolazi iz europskih institucija. Tamo su obrazovani, završili su fakultete koji daju kadrove za Svjetsku banku, za Europsku uniju i onda su postali premijeri svojih država i tako to ide. Tako da je taj sustav malo ozbiljnije premrežen nego što mi mislimo, ali kada se već ljudi danas bore protiv fašizma, znate što je apsurd današnjeg doba? Ljudima su prodali ekologiju. I sad se mnogi mladi antifašisti misle da korporacije uništavaju prirodu i da se oni moraju boriti za ekologiju. I to je u redu, ja se s tim slažem. Pa koji normalni čovjek bi htio uništavati šume, spaljivati, trovati oceane? Nitko. I bez ekologije i sa ekologijom. Ali problem u tome što se kroz ekologiju počela promovirati dominantno priča o globalnom zatopljenju CO2. To je glavna tema u ekologiji. Nije glavna tema u ekologiji, je kod nekih ekologa, pravih aktivista, nafta u Meksičkom zaljevu, radijacija u Fukushimi, uništavanje šuma u Amazoniji. To je briga o okolišu. Međutim, ona se cijela svela na bitku za CO2. A paradoksalno, uvođenje diktature CO2 te zapravo vodi u korporatizam, odnosno u fašizam. Znači, svaki čovjek koji se kao ekolog, misleći da je on ljevičar i da se bori protiv fašizma, se u stvari podržavajući ideologiju
globalnog zatopljenja koja kroz pametne gradove i mjerenje ugljičnog otiska u svakom stanu želi ljudima dodjeljivati normativne određena sredstva kao neku vrst penalizacije, to se zove karbonski novac, oni de facto zapravo zagovaraju neki novi fašizam. I to uopće nije nova ideja. Evo ja mislim, ne znam, ja sam napisao 9 knjiga pa sam već zaboravio šta je u njoj, ali mislim da je to u knjizi Dečka debite u skokovima iz 2013. ima citat jednog talijanskog pisca koji je znači bio komunist, koji je 50. godina još rekao jednu fenomenalnu rečenicu. On je rekao, kad fašizam sljedeći put dođe, on za sebe neće reći da je fašizam. On će za sebe reći da je antifašizam. A evo danas ga vidimo kako Svjetska zdravstvena policija, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija kroz preporuke i obaveze, jer sve naše zemlje su ušle u ugovorne odnose s tim entitetima, jer su naše zemlje korporacije neke vrste. I onda mi moramo trpjeti zakone koje su se korporacije međusobno dogovorile. Zašto ih moramo trpjeti? Jer smo zaboravili, kako kažu neki ljudi koji se bave onim pitanjem, da smo mi živa bića, a nismo korporacije. Ali smo postali korporacije kad smo se rodili, kad smo nam dali onaj JMBG, jedinstveni matični broj građana, ili OIB, osobni porezni broj, i pišu te velikim slovima. I tada korporacija Europska unija razgovara s korporacijom Republika Hrvatska, a to je neki mali Krešo Mišak, isto korporacija, kad dođe na sud. Zato jer tako korporacije razgovaraju kroz ugovorne odnose. Tako da mi u ovoj priči o pandemiji, ako želimo ozbiljno pričati o njoj, moramo zapravo pričati o filozofiji društva. I zato moram reći da je pomalo tužno što se danas iz obrazovnih sadržaja baš najviše miču društvene tematike, jer se smatra da su društvene znanosti nešto nekorisno, bezvredno, parazitski, a u stvari su društvene i humanističke znanosti prioritet. Jer mi smo ljudi, to znači human, znači humanističke znanosti to su naše znanosti, a inženjerske znanosti su praktične za graditi mostove, industriju, gradove, ali one su sekundarne. A nas danas nekako žele ubaviti neku vladavinu inženjera ili vladavinu recimo nekakvih bolničara, da tako kažem, koji ne znam, recimo jedan ajurvedski liječnik te zna liječiti, ali čovjek u bijeloj kuti koji ti prisloni onaj termometar uz lice da ti vidi koja ti je temperatura. Šta on zna zapravo o medicini? Pa to može čitati svaki čovjek, ne treba ti nikakvo obrazovanje da prisloniš čovjeku uz glavu termometar i da vidiš koliko piše stupnjeva gore. Toliko je kompleksan svijet u kojem živimo i ova zbivanja oko nas koja se sad događaju su dio te kompleksnosti. I bez razumijevanja te kompleksnosti ne možemo doći do pravih zaključaka kako se postaviti u kontekstu ovog što se zbiva. Ljudi jednostavno će povjerovati liječnicima da im vjeruju da je epidemija i u tom svom strahu će se dopustiti sve. I neka. Kao što sam rekao, pitanje koje dolazi. Hoćete li prihvatiti cjepivo Billa Gatesa u sebe ili svoju djecu ili nećete, to je na vama. I nas dvojica recimo, ne možemo nikom spriječiti da vjeruje Bill Gatesu. Doduše, malo je tužno što u glavnim novinama nikad ne pišu recimo podaci, znate li da je Indija tužila Billa Gatesa? Ste upoznati s tim? Da, to ga Pazite, on je u Indiji testirao cjepivo protiv dječje paralize i zarazio je desetke tisuća djece dječjom paralizom. Indija to nije mogla trpjeti, prognala je njega, mislim uvjetno rečeno njega, njegove institucije i tužila ga je na sudu. I umjesto da to bude u svim dnevnim novinama, ne, u svim dnevnim novinama je Bill Gates očelinko, dobročinitelj i tako dalje. Znači, jednostavno, taj informacijski bazen u kom se mi krećemo je također vrlo nadziran. Evo, ja moj prijatelj je nedavno rekao ovako, baš je to bilo prije par dana, rekao, evo, imamo u Hrvatskoj lijeve medije, imamo desne medije, imamo ultralijeve, ultradesne, imamo ovakve i onakve i oni se u pravilu nikad ni oko čega ne slažu. Ni oko čega se ne slažu. Međutim, oni su se, ne po prvi put sada, kao vrijeme Europske unije, tako i sad počeli slagati oko svega. I on je rekao nešto što mislim da je dobar savjet za sve ljude. Kad se svi informacijski izvori počnu slagati, tad je vrijeme da poslušate disonantne tonove. Ja mislim da je to dosta inteligentna rečenica. Ne znam što vi mislite. Ovo je emisията во Центар, односно првиот дел од интервјуто со Крешимир Мишак во четврток, значи во четврток во 22 часот, за 4 дена, ви немamo второ дружење или ново дружење, вториот дел на интервјуто со господин Крешимир Мишак за Бил Гейтс, за вакцините, за 5G технологијата, за овие светлички објекти кои ги гледате над Кумано, над Кавадарци, за кои ме прашувавте, значи сите тие прашања што ме прашувавте изминатите, не знам, неколку недели, од кога е почната целата ова криза или пандемија со коронавирусот, ние ќе ги одговориме или поголем дел од нив ќе одговориме во следната емисија, значи до четврток во 22 часот. Пријатно вечер Македонијо, каде да си?